warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang alhamdulillah sore di Madinah. Ini jam 16.47 waktu Madinah. Kita insyaallah mau ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nih yang nonton juga insyaallah dapat keberkahannya. Amin, 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 amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Madinah berangin. Madinah dingin banget. Anginnya dingin banget. Dan ini kita berjalan di samping sini ya. Ini kita masuk lewat Alhamdulillah, Masya Allah, ini tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita menjadi salah satu tamunya. Alhamdulillah. Nanti kalian tonton aja, sampaikan sendiri salamnya. Kita lewat luar ya. Kita mau ziarahnya lewat luar, belum lewat dalam Masjid Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Insyaallah. Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Madinah dingin banget guys. Alhamdulillah. Kalian yang mau berangkat umroh, pengen berangkat umroh, kalian cek deskripsi aja. Di situ ada admin umroh yang menyediakan berbagai macam paket umroh ya. Ada yang paket regulernya, paket macam-macam paketnya, macam-macam. Ada paket private, ada paket family, macam-macam. Ya, insyaallah. Ya, niatkan dari sekarang. Ke sini itu panggilan. Mudah-mudahan kita semuanya terpanggil ya Rabb. Allah gampangin kita. Insyaallah bisa ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lewat pintu sebelah sini ya. Ya ada orang-orang yang terhasut. Kita ya biarin aja orang yang hasut, biar aja hasut. Percuma juga mau dikasih tahu ya, percuma. Banyak sekali yang begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayang hati kita mau ketemu Rasulullah dirusak sama orang-orang yang begitu. Biarin deh. Insyaallah Allah lebih tahu bagaimana memperlakukan mereka. Amin. Amin. Oh, lewat Banazur Vien Tarik. Oh, Vien mana? Segran. Oh, di sini Harim. Iya, lewat sana berarti. Oke. Oh, di sini jamaah Harim. Iya, gue salah pintu. Lewat sono, guys. Iya, ini tempat perempuan rupanya. Iya, gue. Aduh, bentar. Buat saya biar dilancarkan rezekinya, nama saya Hidayatullah. Mudah-mudahan ya Rabb. Hidayatullah dan semua yang ada di sini. Allah bukakan pintu rezekinya, rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang manfaat, rezeki yang datengin bahagia, ngapusin susah, rezeki yang datengin pahala, ngapusin dosa, rezeki yang insya Allah bisa dirasakan manfaatnya fid dini wa dunia wal akhirah, rezeki yang insya Allah bisa bawa kita ziarah Makkah wal Madinah, ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Oke, lewat sini berarti kita lewat situ. Amin. Insyaallah semua kalian bisa kemari insyaallah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina.
Alhamdulillah. Dan kalian kalau yang mau umroh bulan-bulan ini, bulan-bulan ini nih adem banget. Serius, ini anginnya adem banget. Gue lupa keluar nggak pakai jaket. Dadangan pengen punya keturunan. Namanya Sofyan Nur. Mudah-mudahan ya Rob. Yang belum ada jodoh ya Rob, pertemukanlah dengan jodoh mereka ya Rob. Jodoh yang sama-sama beriman, jodoh yang sama mau belajar, jodoh yang sama-sama mau mengisi kekurangan, jodoh yang insya Allah mendapatkan ridhamu, ridha kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Dan insya Allah semua umat Islam, biladul muslimin, wabil khusus biladul haramain, biladul Filistin, wa biladul Indonesia, insya Allah. Allahumma ansuril muslimin fi ayyi bilad ya Rabb. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang. Kalian insya Allah ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita. Gue udah janji mau ngajak kalian ziarah. Gue udah janji ini. Nanti kita ziarah ke Rasulullah. Sama-sama kita. Sama-sama. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ayo, dikit lagi kita mau sampai tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi sayang, dikit lagi kita nyampe ya Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu yang banyak dosa ini ya Rasulullah mendatangimu. Narju syafa'ah minka ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Habiballah. Ishfa' lana. Ishfa' lana. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Masjid Nabawi dari pintu sini. Alhamdulillah. Ini hari Senin. Ya kebiasaan orang Madinah. Ini hari iya Senin ini ya. Ada biasa yang puasa. Jadi mereka bagikan. Dah. Kita masih Qubatul Hadrah. Di sana Qubatul Hadrah. Nah, kita bentar lagi
nyampe ke Batul Hadrah. Kita akan nyampe ke Batul Hadrah. Alhamdulillah, ini tamu-tamunya Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian, ya Allah, catat hati mereka yang punya kerinduan kepada kekasihmu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah perjalanan mereka untuk bisa berziarah kepada kekasihmu, Sayyidil Mursalin, Khatamul Anbiya, Sayyidi Waladi Adnan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu Kubatul Hadrah di situ. Itu Kubatul Hadrah. Kita menuju ke sana. Makin dekat. Makin dekat. Ya Allah. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Unzur ilaina ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Kalian mudah-mudahan walau cuman melihat dari handphone kalian atau komputer kalian, tapi mudah-mudahan ya Rabb, ikatan hati kalian sampai ke sini. Sampai ke sini. Insyaallah, niatkan, minta sama Allah. Gua ini miskin dan alhamdulillah gua miskin. Tapi alhamdulillah bisa beberapa kali dipanggil oleh Rasulullah untuk ziarah. Bisa datang ke Madinah dan Mekah ini bukan hanya karena uang sayang, tapi karena panggilan. Karena panggilan sayang. Karena panggilan. Mudah-mudahan kita terpanggil. Amin. Amin, amin. Amin ya Rabb, amin. Ya Allah, banyak yang kita panjatkan ya Allah. Ya Allah, Gubbatul Hadrah, Gubbatul Hadrah, Muhammadun Ashraful Arabi. Mudah-mudahan ini sinyal bermasalah, tapi nggak apa-apa, gue udah usaha ya. Nih, insyaallah. Nah, kita masuk pintu ziarah. Kita masuk pintu ziarah. Kita masuk pintu ziarah. Kita masuk pintu ziarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk kita sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. صلى عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد وعلى آلك وصحبك أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جدي رسول الله. Ya Rasulullah, alhamdulillah telah kau panggil aku ya Rasulullah. Istri-istriku lagi sakit ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. أدركنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. السلام عليكم يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله انظر إلينا. 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 يا رسول الله. سيدة جاوب. الحمد لله 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 الحمد لله. يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله. الحمد لله. Alhamdulillah ziarah kita selesai. InsyaAllah kalau ada waktu lagi kita ziarah, kita akan usahakan live. Sekarang kita ke pemakaman bagi InsyaAllah Rasulullah. Ya Allah ya Karim bijahin Nabi bijahin Nabi Habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد واجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وأحبابنا وأولادنا وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا
ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini pemakaman bagi Habibah Fatimah Zahra dari sini. Sayyidah Fatimah Zahra. Kita ziarah bagi walaupun dari luar ya. Alhamdulillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, panggil kami kemari lagi ya Rasulullah. Yang belum sempat ke sini tapi punya rindu kepadamu ya Rasulullah. Panggil namanya ya Rasulullah. Panggil. Ya Rasulullah, umatmu di Indonesia banyak ya Rasulullah. Pecintamu di Indonesia banyak. Mereka pingin juga ke sini ya Rasulullah. Bantu mereka ya Rasulullah. Doakan mereka ya Rasulullah. Doakan. Pecintamu banyak ya Rasulullah. Dan mereka merindukanmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya Rasulullah. Hadrikna fi hadha dunya ya Rasulullah ila al-akhirah. Allah, panggil kami lagi ya Rasulullah. Panggil kami lagi ya Rasulullah. Panggil kami ya Rasulullah. Panggil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini di hadapan kalian pemakaman bagi masih ditutup. Nggak tahu ini bukanya jam berapa, kita belum tahu, tapi kita baca doa di sini ya. Alhamdulillah. Kalau Allah panggil sayang, bisa haji, bisa umroh. Gue mungkin sekitar 5 bulan yang lalu masih nggak masuk akal gue bisa umroh. Nggak masuk akal gue bisa umroh. Duit kagak ada, hidup miskin. Tapi ya Allah. Tapi kalau udah Allah panggil, Rasulullah panggil, mau bilang apa? Nih, kita habis gini ziarah bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi ada Habibah Fatimah Zahra. Yakin sayang, yakin sama Allah.
iman, dengan keyakinan yang luar biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Yakin sayang, yakin, yakin. Minta benar-benar sama Allah, Allah kabulin. Gue udah ngerasain sayang, gue udah ngerasain. Gue ngerasain dipanggil. Kali ini perjalanan gue subhanallah, diajak, bisa ngajak 2 istri. Alhamdulillah. Oke, kita ucapkan dulu sama ahli bagi di atas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Assalamualaikum ya ahlal bagi. Assalamualaikum ya ashabi sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Assalamualaikum ya bid'ati Rasulillah. Assalamualaikum ya Zahra. Assalamualaikum ya Fatimah Zahra. أنتم سلافنا ونحن لكم تبع. نسأل الله لنا بكم بالعافية والسلامة في الدنيا والدنيا والآخرة. سلام الله يا سداه من الرحمن يغشكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدوكم فأحبنا وأعطنا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم الظني فحاشكم وحاشكم. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولكم. سأل الله فزي من مزاياكم أسنطرح أسى رحمة تغشنا وتغشكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعكم. وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شفعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سداه من الرحمن يغشكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك باسمك الحي يا حي 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 يا حي. اللهم إني أستحضر روحانية صاحب هذه الضريح حبب فاطمة الزهراء وجميع أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا منهم. Close. Okay.